Doctor Tongnairog Rogno Choprobjakmani Patimungo Romkha Khoroknwi Hastini Kotor Referral Sakao Gungkha GB Sakao O GB Sakao Doctor Tongnairog Choprobjakmani Patimungo Patikha GB Sakao ni Female Medicine Wato Bemar Manjaknaino X-ray Khlairnani Bagui Wheelchair Tigi Kok Banglai Kok Tuma Ulo GB Sakao ni Faisingtei NCC Thanao Affair Khlaika Tei NCC Thanani Police Rok Bahaino Kaisa Mamla Yachagai Nahaka Am Mamla no kitingai Doctor Tongnairog no Choprobjakmani Patimungo Khoroknwi Khoroknwi no Romkha NCC Thanani Police Romkha ni mung Abhijit Shilbai Abhijit Das Borokni Kami Odipur Bukhastini Bisingo Khopjanai Kakrabon Amchayo NCC Thanani OC Projit Malakar Koktuma Thumani Buskango Shaka Romkha Khoroknwi no Police Remand Sanai Krakshlo Dorbar Nogo Tishajaknai Hanai জিবি হসপিটাল থেকে আমাদের কাছে একটা এফআইআর করা হয়েছে 10/11/2025 একজন রোগীর আত্মীয় স্বজন কতিপয় ডক্টর এবং নার্সের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করে। তো সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি এবং তদন্তের প্রক্রিয়ায় দুজনকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং তাদের কাছে রিমান্ড চেয়ে আমরা কোর্টে প্রেরণ করি। তাদের নাম অভিজিৎ শীল এবং অভিজিৎ দাস, বাড়ি কাকরাম। মূলত দুইজনের বিরুদ্ধে কি অভিযোগটা? কিন্তু তারা এই ডক্টর এবং নার্সের সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে এবং তাদের ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করেছে। কোন ওয়ার্ডে হয়েছিল ঘটনা এবং ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ড কেন করেছিল কি পাওয়া গেল? হুইল চেয়ার নিয়ে প্রথমে কথাকাটি হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটা হাতাহাতি এখন কি ধারায় আপনারা মামলা গ্রহণ করেন? 132, 121 clause 1, 3 of 5 BNS and 3 of clause A, the Tripura Medical Service Persons Medical Service Institution, Prevention of Violence and Damage to Property 2013. Doctor Tongnairog ni Sakao Choprobjakmani Patimungo Khoroknwi no Romkha GB Sakao Sakdok Tangbedego Sebok Khlainai Doctor Tei Sebok Khlainai Tongnairog no Laithakjak Salkisa Sakao Choprobjakmani Patimungo Patikha A Patimungo Paithago NCC Thanani Police by Romkha Khoroknwi O Romkha Khoroknwi ni Kamino Ongkha Odipur Bukhastini Bisingo Khopjanai Kakrabon Amchayo Doctor Tongnairog no Choprobjakmani Romkhamani Bagui Khatong Laijak Sakdok Tangbedego Sebok Khlainai Khulumka hasani lukurangno nogni bagai bilekino kaham sep tubi feka St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanyo hayung bermni sakdok naikani sep nahari mano bilekino rankisha baino o hospitalo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospitalo x-ray ki suti cough test khairni bagai namoshak shepshap tongo te test khlai rijago O hospitalo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai sakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospitalo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospitalo latest technology bai dalbidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities.
General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kuguni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Saiman Nani Bagay, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.